pak yang hidup darawan dulu ada. Biar good. Outside you mau you satu kan Block A and Block B. This is a G+2 building where we have all the facilities for women daycare and their gymnasium. Everything is there. Common kitchen and dining area. And there's STP, UGT, ESS block and all green areas in front. Periphery road. Everything is there. Maya. Hari tu ni inspection ni man kawan kong line inspect ni ke ongoing project yang yang musya. Sa kumenu penpau pikam pai bayu iwa. Dap de mesin sa kumen kam tamai kuble konduktor teman ke krek unu suku tenat kuman well progress. Teman ke 28% plus ke progress fiscal progress. Tayu yung imun dat kenapa wa mem artin ni bo uyu ka pendep within this stipulated time. Maybe approach semen devi. Kom man kom building di yusu as per plan man go man well equipped. Lagi yang ngau BTCM baru lokal melile. Hewan itu yang musim projek man i sahun bini. Tapi kamu angnur kita iba yang iwara yo penem kam smart yang tidak dan gini orlong no ini next year kudawan. Tapi aran lali visit ini kita ke walking women hostel kurang lebih sang sana arhalnya kurtam atau yang Jaiñtia hills. Kita le dari digi mau melu melar stangi liau ni. Yung tiga next week stangi kerela. Tenin the one hangin district secretary kan hudi ti blang bro ni. Tenin sa kumen orang man gini pandai deh. Ye ambat in term of fiscal progress dalam 90 plus. Sa ska tu ani girong atu ni penduk konduktor nang yung ni movie ke second phase an block block 2 block 3. Dan galing yung ipan pa sa kumen yung konduktor kamtam officer ko mayal yung ni. Ciwen ye lem lang ni duk exclude ye la kamtam gi. Orang gi team yung building department ko dapat lang way gini wa kata gila. Yung sudah corporate ki inline yung konduktor di corporate inline yung ki deman le ke project deman yung sudah progress kado kata kini tak sa aku menukan happy wa everything goes as per plan. Tamam. Wow ni kita orang dapat minggu ni. Ni bak project still under progress. Orang dah mengapa apa lah. New building. Pada apa ya? In pendep saya fast sudah dekat kamu dah original DPR. If necessary we'll go ahead no problem with that. Kamu itu kamu TV ni pak, yang kita kaya auto yang discount. Tapi ini kamera yang ini kamu TV kan video udah saten ko. Teman ada biucuna di Yuhan luar jaga discount. Tahu kan ibu ye walaih ketika yang ini ada percangi extend go floor gua ada tin le ada percang cuna ada slab. Kenang yo dang ye cucu akomodat kan ye wala. Tang Henry senyap tu bim to harga level ke yang ibu pelam ni pak senyap tu kita tak property yang discount. Henry ibu tan kam ngak ke ibu kubelai yo chief minister yo deputy chief minister yo chim kiai ni ke kam. Harga jingnya lam yang kiyo i ke sanction. Bat senyap ku menu yo ke kam tan man ke go pet ku ye pendep apa ipor. Tapi ibu ho kam ki pajba yang iyo nong song percangi kan ye wala kamu deputy chief minister. Itu maksudnya